Imam problem sa upalom sinusa, alergijski rinitis, peckanje očiju i često imam osjećaj da mi se uši zapuše, a nekada dobijem i upal uha. Radio sam audiogram i timpanometriju. Drugi nalaz je uredan, međutim nalaz audiograma nije bio dobar. Da li mi možete reći šta treba da radim i kome da se obratim za dalje lečenje? Ako audiogram nije dobar, to znači da vi ne čujete dobro. U slučaju dobre timpanometrije sa velikom sigurnošću se može isključiti oboljenje spoljnjeg i srednjeg uva. Dakle, oštećenje vašeg sluha bi bilo senzori neuralno. Odnosi se na deo slušnog aparata iza srednjeg uva, odnosno na unutrašnje uvo i slušni aparat. To je malo neočekivano s obzirom da vi vjerovatno imate hronično zapaljenje sinusa na alergijskoj osnovi, pa se u vašem slučaju preočekuje oboljenje srednjeg uva i konduktivno oštećenje sluha. Tako da vi svakako treba da se obratite svom otorinolaringologu, odnosno i dalje ste u njegovoj nadležnosti, s tim što je ovo relativno iznenađenje i zahteva novu strategiju lečenja. Šta predstavlja proces spaljivanja krvnih sudova u nosu? Kome se radi i da li postoje kontraindikacije? Proces spaljivanja krvnih sudova u nosu predstavlja proces zaustavljanja krvarenja iz nosa hemijskim sredstvima. Najčešće to radimo uz pomoć granula srebronitrata, mada može se raditi i sa trihlorosirćetnom kiselinom, hromnom kiselinom, kalijum nitratom. Radimo ga uvek kada postoji lako dostupan i precizno identifikovan krvni sud iz koga dolazi do krvarenja. Kako je najčešće mjesto krvarenja upravo prednji donji deo nosne pregrade koji je lako dostupan inspekciji i vizualizaciji, pa i manipulaciji, onda ovo često radimo u oral ambulantama. Granule srebronitrata nanose se na vrhu dugmaste sonde. U neposrednom kontaktu sa sluznicom srebronitrat dovodi do beljenja sluznice, takozvane kauterizacije, spaljivanja kapilara. Sa nekoliko kratkih poteza okružimo kvadrant oko krvarećeg krvnog suda i na taj način eliminišemo mesto krvarenja i uzrok krvarenja. Naravno, pre nego što pristupimo ovoj metodi, istražujemo osnovni uzrok krvarenja koji je najčešće infekcija, trauma, povreda, a mogu biti i neki opšti uzroci krvarenja. Zanima me na koji način oralni kortikosteroidi deluju na izjednačavanje pritiska u ušima, tačnije disfunkciju Eustahijeve tube i koliko su efikasni u tome. Kortikosteroidi su veoma korisni lekovi u medicini. U medicini se iskorišćava njihovo antizapaljensko, antialergijsko i imunosupresivno dejstvo. Nažalost, izašli su na zao glas zbog neželjenih dejstava do kojih dovode kada se koriste kod nekih hroničnih oboljenja, dakle dugotrajno i najčešće nekontrolisano. U slučaju izjednačavanja pritiska u srednjem uvu, lekar ih daje sa idejom da smanji otok i druge znakove zapaljenja u predelu pre svega Eustahijeve tube, srednjeg uva, nosa i grla. Eustahijeva tuba je jedan fini organ koji spaja srednje uvo i nos, odnosno gornji spratiš ždrijela. Povremenim otvaranjem i zatvaranjem ima ulogu da stalno izjednačava pritisak između srednjeg uva i spoljne sredine. U slučaju bakterijskih, virusnih zapaljenja, alergijskih stanja dolazi do otoka u predelu srednjeg uva i Eustahijeve tube, smanjuje se ventilacija, razvija se podpritisak u srednjem uvu i to dovodi do neprijatnosti u uvu, smanjenja sluha. Ukoliko antibiotici, dekongestivni kap i antialergijski lekovi nisu odradili posao, dakle nisu doveli do poboljšanja pritiska u srednjem uvu, dajemo oralne kortikosteroide koji su vrlo efikasni i vrlo brzo deluju. Dajemo ih u kratkim opadajućim dozama i dajemo savjete za ishranu, lekove za zaštitu želuca od oštećenja i naručimo obvezu na kontrolu.